Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Santiago Kapitulo 1, versikulo 23. Ti dumngag iti sao, ngam di namatong palan, mayarig iti tao nga agsarming, makita na ti pudno alangana, ngam malipatan na adagos, kalpasan ti yadayona. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, Kenya. Agparaaptan, tadan basit adanom nga agturong dito'y nga agapo iti irigasyon. Ay, sambutin ta basit ti danom. Ada masurot nga schedule ti danom nga agturong kada purok. Iyalis da kadimot iti sabali a kanal amapan ijay bangir apuraw. Ay, wan. Iso asambutin ta. Ay, katwa na nga road. Imbagkit di ta saan ta amala daw nga agrab. Parikot ita ti danom. Nakidate. Iso nga by schedule ti danom kada purok. Mapan nga tamot agrab ti anak ta ani Jordan. No di pa'y lagunay. Ay, sos. Maladaw taon nga agparaab. Ada kamat dito'y nga gililad. Di ka maagraab Tayalis dati danom iti sabali a kanal. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Da nagyulakid din aya. At dan tumanan sumangpat adanom. Ay sus, mabayag ton Nakidit nga rod ti danom. Ala, tamapan kami to agraab. Ingkan. Saan aday taagil ilad din into narem? Wan ka di tatang. Mapanak to, numasangok. Anya masango? Kasano nuyalis danton ti danaom? Ay, mapanak to. Agawit kayo din. Ay salbag, palpalagipan ka. Agawid kung kunam ki din. Nasabat kumat ni tatang anak kami suot. Anya ka di tinaramid mo? Ay, awan ka as-askan ti bagbagana. Apay kumanga awan ka as-askan na. Saan mun nga amuan? Apay kumaasaan ko nga amuan. Awan ka di ti karbangak amang mo? Imbagana nga road, amapantakan o agraap. Saan ko paimat nga road? Amasango, tanasapa paimat. Anya ka di tinsungbat mo ka ni tatang? Pinagawid ko tas ang kadagulit na ngamin, nga inakan o agraap. Ay, wan ko naklangarudan. Wan, kunam. Ngam di kamat mapan. Na, may sa kamat. Ay, agparaupak to Into numayalis ti pagturungan ti danom? Ay, ammumat nga awan ti tudunan. Diyay irigasyon ti paggapuan ti danom. Imbagam kadikin ni Jordan amapanan agraab. Imbagak, ang agpatinggan sala itiwan, adimot agunay. Ay, day tamot ti mading aramid di anak ta. No imbaga na awan, di namot aramidan. Ay, ison sa ti malaan ni Junior nga anak na. Kasanaon numabayag ama isubli ti danom. Naladaw ton nga agraab. Ay, anya nga, ay no day tate kayat na. Di awan papabasulan na. Di nakit agawaan tad dapay danom. Ay, Kasano no awan ton ti danom. agrengat taon ti talon na di pa'y maapit no maladaw nga agraap. Awan tumanan ti maapit na iti daytoy akrap no kastalaeng ti aramid na. Ay, nalaklakayan na di makainaknakam akunak. Di na mo dengdenggan ti bagbagak. Ammom kadi anayalisan ti pagturungan ti danom? Impaturong dan iti sabali apurok. Umay tumanan dito'y ayan tayo. Ay, unay kalakit din ay. Ay, diyay latalon ta ti saan pa'y anaraupan. Nangibaga, ajay latalon ta. Nagnaak ijay, idinagsak ka kami ka ni Mari Remy iti rinaupan da. Nagparaabdan. Wen nga rod, kasano da ito yan? Si kalaangan ti saan pa'y anakaraab. Kaano nga tanga isublida ti danom dito'y ayan tayo? Inton malpas da kano di tabangir apurok. Ialis da pa iti sabali apurok.
Dito nga mintiim mo na. Kaya't mo asawan. Palpasan dabay amin apurok, sakbay ama isubli dito iti danaw. Katuan tanalpas nga rod ti schedule tayo. Saan ka di nga imbagada? Asaan ta amag na ditoy? Tamadi ka no ditoy? Adayumat di tabang irapagnaan. Isumat imbilin da. Saan ta ka no amag na ditoy? Ado ka no dagiti tambay anabartat kan managdakdakas. Ada bisikleta. Patarayak, no da managdakdakas anabartat. Ngam sinalungasig mo ti bilin da lolo. Di na mo. Wala, may kakidin. Magnata ditoy. Ay, saan manong? Ha? Saan ka amag na dita? Dito'y ta amag na. Nagadayo di tapagnaan. Mabibiit ditoy. Apay ti bukol di tamuging mo, manong. Adda nang barsak kanyak dalang ko nagturong ditoy. Imbaga nga min dalulo ken lola saan ta amag na ijay. Nagnakamot latta. Nagbisiklita akmat. Mabalin kulat ako mga itarayan ida. Ngam ti ba to? Saan mo ana itarayan? Addakat nga rod bukol mon. Makitan to dagi dyan ng barsak kanyak. Balsak to ida. Saan manong? Saan ka laangan amagmag na ijay? No jak magnay jay, di jak mabalas dagi dyan ng barsak kanyak. Bay amon ti agibalas. Ang mga no dakdakas ti mapasamak no magnakapay ijay. Basta, magnakto pa ijay. Biro kag tinang barsak kanyak. Itaman pa'y anak ka umay ka, apaw. Awan madana ng ijay balay. Napananda ka di, lola. Ay, tiyak mo't amaw, apaw. Adda ka di ibagam kadakwada. Wen ko ma, lola. Ningamin manong. Nagnalata ijay imbagayo asaan mi apagnaan. Ay sus. Saan ka di nga imbaga aming awan ti magnay ijay? Apay anag na ni manong mo. Nagnalata, lola. Iso nga'y di nakadanon ni ijay pagadalan. Adda bukol nan. Dayta ti makagapo no apay nga imbaga aming awan ti magnay ijay. Nasulpang mat ngamin, lola. Di na mo ti dumngag iti sao. Masapula sirmunak manan. Bareng denggan nan ti sao. Naisag maklakat nga raw. Tasaan nga agtungpal iti bilin. Di matlili di nakitak akasibsibot na. Apay anya ginagara na bakit? Imbaga na anag na kano ni manong na iti parparit ta apag naanda. Ay, talaga ada sulpeng day jay a junior. Sangkay baga di da magmag na jay tayo yang dagiti luko-luko at taaw. Masapul apalagi panmanan day nga ubing. Ipanakal na ti bisikleta na. Sana balikan o tamabalin na mo't apatarayan. Ay na, ti panagtungpal na iti sao ti mangiliklikan kuha na iti pakaisag makan na. Saan a bisikleta ti pagtangsit na. Jakman amo iti dayjay nga ubing. Agpada da iti ama na asan adumdumngag iti patigmaan. Saadan to lang ata amo ti agnakam no adadakdakas ang mapasamak kadakwada. Nay, apay day tabukol itimuging mo. Binarsakdak iti shortcut na dalan, tatang. Anya? Nakitam ka di? No asino tinangbarsakan ka? Wen, mapantamang mabalsan. Wen, mapanta. Itugot ko tibunang ko. Tapno adarmas ta. Wen, tatang. Agang kasta iti bisikleta. No makita da nga adda kadwak. Mabutang dalaki day. Lakid di Kabutang dak dagita amam martek. Ala, mapantan. Sige, usaron ta ti bisikleta, tatang. Intang arudan. Awan mo't datatang kun manong mo. Napananda ka di. Nang ko amapanda ka no balsan tinang barsak ka ni manong, nanang. Anya? Mapanda iti shortcut adalan? Day tama tinang ko nagsaritaan da. Ay na, agar aramid dagijay nga agama. Imbagada lang nga ruden ama di ijay apagnaan. Nangalapay ni tatang iti armas na. Ay na. Unay mo tindagijay nga agama. Ay, kaya't da asawan, mangdangranda iti pada da tao.
Wen nga rod nanang. Kasta ati kayat na asawan. Imbag no awan tida ka sa mapasamak kadakwada. Sapay ko matakasta, nanang. Tatang, adamutin kayo ang nakabalangan iti dalan. Ala, Wen nga agpayso. Adda kayo ang nakabalangan iti dalan. Sigurado. Aramid lakid di dagiti managdakdakas. adarin ko sa lalaki, tatang. Anak, ibultam ti bisikleta. Tapo maunawtan. Wen, kasanon, awan samat pagnaantan. Hala, impus mo itong tipilit tatang, linansaan din sa. Ay, una yan. Tumaraytan, ang Wen. lipastan. Awanan ti bisiklita, tatang. Sigurado nga lang daday jay. Pati tay kabarbaro abunang ko. Jack amuno yan na. Awan mo ten. Hala, awanan ti pagluganak ang mapanijeskwilaan. Awan mo ten aramatag abunang ko. Ay, una yan. Gapoy ti ayat ta bumalas. At adakid din anapukaw ti kakaisuna gamit ko a bisikleta. Salbag kahit di dagiti ang managdakdakas. Sapay nagaduda. Amang ano talaga adida kahit nga damag na ijay, tatang. Nalapit akasta. Sapay nagaduda. Sayang ti bisikleta. Di ta ko manapnapan ijayan. Awanan. Ewan nga raw. Sayang pahintay bunang ko. Sapay awan paggatang ko. Apaya kasta ti itsorayo. Madlaw ang nabambanog kayo. Ayan nga ti bisikleta. Ado nga minti managdakdakas ijay shortcuta nanang. Timaray kami Ta pinaapos ta ti pilit ti bisikleta. Imbag tanayawid yu pa'y ti bagbagiyo. Sang kaibaga datatang ken nanang nga awan ti magnaijay. Taado ti managdakdakas. Ngam di kay matdungag. Kasano ngayon na maalak ti bisikleta? Gapo iti kinasulpeng yo. Napukawan kayo lakit nga rod. Mabuti nga kung na magnaijay nanang. Nagadumot ti tambay. No idi pa'y la kumaadimngag kayo. Adda kumapay ti kakaiso na abisikletam. Un nga rod. Diyak to magmagnaijayin. Ang mga nudakdakas ti mapasamak kanyak. Nasaya at mat no nagnakam kan. Nakapasyar ka magtatang. Ay napan ka din ijay talon mau. Saan pa'y tatang? Limabas ka kanijay. Ay saan lalim mabas ta nagpagapas kami. Ngam jay talon mau, di pa'y nagdawa. Ta nagladaw mo't anaraapan. Di pa'y nagdawa? Ay kinuawan danumnan. Agreng-rengatan ti dagana. Awang mga mintudunan. Saanay na makadawa nukas jay, tamagango di pagay mau. Sayang pa'y ti pinangtangdan ko kadagiting nagraap. Kun sayang ti pinaggatang ko iti abuno. Ay no kumata nakikiddan ka mo't ini nagparaap kami kaninanang mau. Di agpagapas ka kumamot taon. Hanggang saan Mike? Tadi ka mo dimngag iday iti imbagak nga ing kagraap. Anya pa'y itanti kanan mingay. Awan mat maapit may. Ay. Sapay nangina itati bagas. Ay suruam nga irutan ti barikas mau. Tawam makanan nyo ako naam. Delikado no awan apit tatang. Awan kanan may. No dimngagak kumakan ka iday. Saan kami kumangagrigat ita? Wala. Gapo iti kinatangkan ti ulo yaw. Anya naganab yaw. Napukawan kay lang arudan. Agbisin kayo pay. Isungag balbaliw kayaw na Napatag ti sao, no ammo atong palan. Ngam no yaling-alang mo, amangan no agbabawi kanto. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Joseph Benawe.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.